Ito yung aruden mga kasin, the problem of the day nga may ibasa, ken mabalakadan itatangal daw. Naliputan ahawayan. Problem of the day ni Maxi, iti Hawaii. Dear Kasin, nalabes ka noonay ti panagayat ko ken ni Ellen. Ket pagsasauda nga amin nga aglabes ket dakes. Ngem amo kasin ta talagang ipatpateg ko unay-unay ni Ellen. Ta iso nga rod ti inarpaap ko nga agbalin nga asawa ken ina dagiti agbalin nga anak ko. Ididamo ket amokon a playgirl ni Ellen kasin. Ta idi pay lagbasbasa kami. Iti high school ijay Pilipinas ket masukon-sukot ti lalaki iti biag na. Ididamo ket dinak ikaskaso. Gapo idi high school kami ket panay agugwapo ti manubnobyo ni Ellen. Idinto asya ket gagangay laeng ti langak kasin. Ngem iti nagkolehyo kamin ket ijayen ang napansinak ni Ellen. Idi high school kami sa anak nga ikaskaso uray no amuna akras na crush ko isuna idi. Ngem idi kolehyo kamin. Medyo nagmature met siguro ti panunot nan. Ket nagpaka-practical siguro na. Taam muna amapanak to dito'y Hawaii. Taadday din da papa ken mama dito'y Hawaii. Ket anytime, ket maaprobaran ti panang petition da kanyak. Idi agangay ket kaslatek ka akimpet ni Ellen idi tanaamuan na. Nga ipatpateg kumet gayam isunan. No dati crush laeng. Ngem nagbalin meten nga ayat. Di marikrik na. Aglalo lang aruden idi inggatangan dagiti naganak kanyak ti kotse a serbis ko nga agbasa. Dagos na ngay naklon ti panagayat ko ni Ellen. Ket manipod met idin. Ket kanayon kami nga agkadwa ken ni Ellen. Dagiti pawpawid da papa ken mama akwarta kanyak ket mapan amin iti panag-date mi ken ni Ellen. Pasaray agpagatang pa iti arwaten na bag nga agkakangina, accessories. Pasaray ikak pa iti nayon ti allowance na. Uray no nariknak asanak laing kaso ni Ellen idi amuna nga adda kwartakon. Ket inayat kulat ta isuna. Tanang namnamaak nga masursurnak tumetla nga ayaten gapu iti kinataok sana gaputa muna ang mapanak ti Hawaii. Ket ura idi mapaniknikak asaan na virhen saan na virgin ni Ellen tati pamati ket idi pailaing high school kami ket addan padas na. Ket saan lata nagbaliw ti panagayat ko ken kuan na kasin. Agingga nga insang petnan ti bagina iti balay mi gaputa masikugen ni Ellen. Saan idi akayat da papa ken mama nga isu ti asawaek. Ngimawan ti sabali anatungpal no saan na siyak. Tanaamiris damit laeng nga no saan nga isuna ti asawaek ket bakamet saan nanto ipalubos a maalak ti anak mi. Ket iso ti umuna nga apo ko dang papa ken ni mama. Idi nakaumayag dito'y Hawaii ket saan pa'y anak-anak ni Ellen. Napalabas laeng ti 5 bulan ket nagawidak dita Pilipinas. Ket nagkasar kami ken ni Ellen. 3 bulan tay baby mi iding kasin. Ket ingeddan mi payen ti bunyag tay baby mi.
Imbatik dagiti aginak dita Pilipinas ket inkarik nga iti mabiit ket alaik to idan nga agina dito'y Hawaii. Ngem ti parikot ko ita kasin ket saan ang nagbalin ang napudno kanyak ni Ellen. Ta iti kaawan ko iti dennana adda nang kalkalong ken kuana. May isa ka digiti batch me ti high school nga ex-boyfriend na. Ita, idi nata-aprobanan pa yun dagiti papeles dagiti agina. Alis tulaing na mapan ko alahin ida. Ngem addan ta rin gawid ko. Agdwa-dwa akon kasi. Umuna-unay ket inamin ti asawak. Nga da napasamak kadakwada kaday di batch na ti high school nga ex-boyfriend na. Nga di na kano nga ingagara gaputa ka adda kano impluensya ti nasanger idi na minsan anapan immatendar ti reunion da. Wenno bunga kano laeng tinalaos nga iliw na. Nagpagpakawan kanyak ni Ellen ket inkarina saan nanto kano nga ulitin pay. Kaya't ko unay ang makaumaydan nga agina dito'y Hawaii. May kadwa kasin ket no kasano ti isusupyat da papa ken mama ididamo nga isu ti asawaek. Ket nakarkaro manin ita asumupyat da amapan ko alain nida. Taos tutay ko nada nga dakes isuna nga maasawa. Naputa kwarta laeng tigandat na kanya. Gaputa amuda tiki na siya sinuna nagaraw kanu a babae. Nga into numay dito'y Hawaii nagargaraw to kanu manen. Ano na aramid na iti Pilipinas tinang lipot kanyak ket mas kanumanen ama aramid na ditoy. Tano addanton ditoy napanpanakkel to kanumanen. Kasigurado nga agbalin to metten. A citizen. Ipatpateg ko unay-unay ni Ellen kasin. Ketsak kayat amapukaw ko isuna nang nangruna ti anak mi. Ket daytoy ita tidakkel a problemag. Ikakkadi iti sabali a chance ni Ellen. Pudno nga ta adinanton aramiden tikas iti inaramid na. Balakadandak kumakasin pangaasiyo. Tuyag problema unay maksi iti Hawaii. Ayan mga kasin, di dyan kami ti madpagmadyan na metodoma. Ayan, nasakit man para kada kami nga lalaki at malukloko. So nga perming mariknak launay ti mariknak launay data sa Gabaem Problem Center. Ngayon tanggap tayon, kasta talaga troll tayo nga lalaki, malukloko. Anayon tayo lang nga maluklukod, Daddy. Anayon din nga maluklukod. Hanggat nga na tayo mabalik nga mangluko, Daddy. Saan nga mabalin anak? Tati inpaadal kanyak day dilulom. Dapat no sinot ayatem ket ison. Saan ka nga mabalin nga agayat? Di sabalin. Ikit ko na kayo, Daddy. Bakit kini mami nga api nga nga galalamin iti ang nga nasayat. Api na branat ka siya tapno kumamit makaumay kami dito hawayin. Alama, maawatak met ni mamim.
Gaputa, at damit din nagkurangan. Gaputa awanak di tasibay na. Ang mga kasya, Daddy. Abi nila nagsipil ni Mami. Among barok. Guraik ko man ni mami, gaputi pinanglipot na kanyak. Ngayon maawatag ko na taamok na saan ko ama paragsak unay isuna. Gaputa basit laeng na di kukuhag. Uri ba si Daddy? Kitaim na kukambatit met. Malaking ka, Daddy. Uwen iso nga dapat. Nung liputan na kanto, awatin to me. Uri ba si Tigo ka na, Daddy? At ituglit ni Dilata. Isulaeng ti may pagpanakkel ta barok. At itugting Dilata, Daddy. Atidog nga natarid. Uri ba si Tigo ka na at ituglit pwede buhok na. Api kumaan na tinaskan ko mga atitug, Daddy. Abos na basit na kutong pa'y barok. Dito si Kalaka, Daddy. Siyak na lukmeg. Ang barok na lukmeg deta ta idiubing ka nakagat tibuos. Nakagat tibuos deta limteg. Api ang ulo timbaga di Mami. Nakaisbo kanot ansisit. Ibaga na imisbo kanot ansisit. Saan barok ta pinadas ko deta? Sa amet nga imepekto. Anang alod? Anang alod, Daddy? Mapakaban mo palaing ni Mami. Di Mami samping ako. Dahita nga rot ti mapanunotek barok. Isot problema na jak uray nga. Jak kayat nga mapukaw ni mami ng kanya. Abas Mami na nga siya di mo na kanyara, Daddy. Wen, saan nga sakti mo na? Abas Mami nga siya na kaya mo na, Daddy. Tapos ka na palaing ni Daddy, Mami. Isi naman siya kaya isudan. Iso siguro nga hasan na marnek kanyak. Hasan nga agkasay, saan nga agmats. Dati ko mabi. Abi ang alod, Didi. Umiwag pa yung mga mangik ko. Ang tiyang-tiyangit ni Mami. Abi ang nananom ka, Didi. Masak-sak na. Alaik no ko dati. Dati tenda nga tarong. Nga pang pinakbet ko mabarok. Nga isot us sa redmi. Abi nga mintalong di alayon, Daddy. Di ko madadadagdag. Mapalimiti ka pa, Didi. Tatabi ringa-ringat na, Dijay. Pinhadas mit ka ba titi barok? Pinhadas mi. Idi nalpasan mi. Nagkabatiti mi dati kupak. Ang nervyos. Ang nervyos. Ang nervyos. Abi ang nervyos. Mamasit. Agure ka man. Agure ka man tagi. Basa na pa lang di. Balakad. Kuna ni Lolo Sebia. Ni Lolo Sebia. Ni Lolo Insyang. Ni Lula Insyang. Isu akong ungit na nga. Isu na mga lamami. Kita doon madamdam akong ungit na kasi ung tandak pa isudan. Ito mamim nga salampitin kung kuna sa api. Ano salampitin ko ba dito mamik? Ngita mamik kita kami. Mamik lang ulit salampitin. Bibibiyang ko pa dito mamik ulit salampitin. Nabayag nga inawat ko na sa lampiting tamamim. Iso nga sumapul kan tumet ti sa lampiting. Tatlong quits na lang. Adila siyak ni malipliputan. Among dinadjabulak, Daddy. Ang dinadjabulak. Nakakalapay ng layon. Anya barok din sa pulam. Chief Inspector. Inspector? When Inspector. Apay, kanayon ka ma-inspect. When Daddy. Nasumang pinakangudin namin, Daddy Belito. Balakadang ka barok. Balakadang ka. Dahil tati saan ko nga saan ko na isurukin ka. Adot na isurukin ka barok. Ngem dahil talaunay ti nalipatak nga inbilin keng ka. Ano, Daddy? Ngano makaalakan to iti Chief Inspector. Tano sumangpet kada sumangpet ka ket ang anguten na. Deta bitlitong mo. Kasko na nati insuro ni lolo tayo sinyong. Bugwam ti danom hamusap sabunan. Tano agad sabon naalakan barok.
Po, maangot da dyan sa bundok ka. Ngano, danum lang barok, awan angot na. Amam daddy, di pumayak no kwa. Kasano pumayang barok? Kautik dati kimot ko daddy. Amang kautik dati kimot ko. Ipulagit ko no katakulo. Tapos no, amin na baksit ko na. Ana ituloy no ka na. Di nanto ang angutin ng maminsanin. Ulo. Ay, api da kayo, tumalaw kayo, daludal. Oh my God. Ikulikul ko na ka daddy jay abuti. Good luck, barok no dumano. Di may dumanong kanya, barok. Kada mismo ka natan, barok, kami wag-wag-wag. Tapno na ang siglat. Okay. Safe ka. Ay, kendi di ba na dating maudi no kwa? Dating maudi nga hangar rumora dagos. Hamo talaga rumora diya. Tapno may ramramang pati kalusun mo. Ang siglat na ka daddy. Wala barok tablahan atapon no kwa nga. Day naramid na amadi. Tagtagi-inip kan sa amit din anak. Ay tagtagi-inip kan na ismam dati kalsum mo. Apo, Diyos ko, ayang. Anya matima ko na yung mga kasin. Gagaragat pa di. Masakit na boksit ko. Stop ko. Ay, Diyos ko, ayang. Alas. Okay. Agil elik ni Jessa kagit tagungap ka naman. Alwa damakin baka rumor this bone. Ay, Diyos ko, ayang.